Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Jangi Channel live lagi di Kuripan Prengge. Bersama pengantin baru naik jaranan. Yang merah. Ya, pasukan Gancor, siap-siap. Share, bagikan terus. Yang belum subscribe ya. Kembali lagi ya, kami sekarang berada di Kuripan Prengge.
gas, guys.
Oke, lanjut besok lagi live-nya. Terima kasih yang telah hadir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam santun dari kami. Sekahe Pejanggi.